gusa noneho nawe ntabwo uzi gutandukanya Shassy na Marie Rose. Ntibiranirwa ntese kandi atumva muvandi story urayivuga uko itari. Ntabwo Shassy yari girlfriend wa Marie Rose ahubwo iriya yari crush. Marie yari girlfriend wa Philippe nawe utari ubizi. Ntuzi ushatse kutubwira ko ariya marira yose yari ayikunda? Saint Valentin ya 2018 Marie Rose aryamye arotawe na Philippe bari ahantu muri jardin. Yambaye ikanzu y'umweru na Philippe yambaye ikote ry'umukara bari guhoberana bishimye. Arinda akanguka bagifatanye. Arebye arambura amaso asanga ari mu cyumba wenyine. Yitsa umutima ashyira ibiganza mu gatuza. Areba hejuru atekereza ku byarimo. Tangira kwivugisha mu ijwi rituje. Nagerageje uburyo bwose nakwikuramo Philippe. Ejo we na Shassy biriwe baryoshya ndi kubibona. Nukuri Shassy aramukunda. Aceceka gato. Kandi na Philippe aramukunda. Gusa ubu nahemukira Shassy n'ibyo yankoreye. Utansabira akazi kuri Philippe wumva nkiri umushomeri. Shassy warakoze pe. Ubuse burya iki wahaye Philippe. Umuhungu aramukunda. Yewe reka mbyuke ntasa gukererwa. Arabyuka ajya muri dushe araza arihanagura arimakiya. Yambara ikanzu ye ya rouge bordeaux imanutse kuri taille. Asohoka yihuta kuko saa 2 zari zigiye kumugereraho. Yariyo saha y'akazi. Ageze ku kazi yicara mu biro bye. Atangira areba mu madosiye. Ibiro bye byari byegereye umuryango wa Philippe.
Ese yakoreraga hafi y'umuryango, yari umureceptioniste. Amaze nk'iminota Philippe nawe aba arinjiye. Yambaye ishati y'ubururu bwerurutse, ipantaro y'ikijuju. Ati waramutse Marie? Undi mu masoni menshi no kwirya cyane, amuhereza ukuboko n'akamaboko yombi. Ati mwaramutse directeur? Akomeza yinjira mu biro bye. Ndasigara yubitse umutwe ku ntebe. Mana we, subu uriya ari fiancé wanjye. Umva, imodoka yo mu bwoko bwa bigi birinjiye. Marie Rose yubura umutwe ngo hato umukiriya adasanga yubitse umutwe. Hasohokamo umugabo mugufiya w'igikara wambaye amarinete, wambaye baji yerekana ko ari umunyamategeko wa leta. Arinjira. Marie Rose ati murakaza neza muri Turi Iwacu Company, twabafasha iki?